Victoria, Marcelo Gilas, Pablo, Mirna David, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Eduardo Lopez, Benedicto, Arsenia, Epifanio, Maria Hinco, Maria, Arsenio, Jerry, Angel Cruz, Gloria, Martin Manalili, Maria Victoria, Ruben Manalili, Sunny Diaz, Tomas Diaz, Remio Garcia, Angelina, Mariano Malyari, Castor, Aurora, Maria Luisa, Maribel, Elpidio, Agapita, Ricardo, Jeffrey Reyes, Jose, Apolonia, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Among Damaso Hinco, Miguel, Maria, Juliana, Corazon, Pablo, Maria, Carlos, Linya Carlos, Honorata, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Ronald, Angel Mendoza, Manuel, Maria Nulud, Eulalio, Victoria, Angel Sr., Luceria, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Virginia, Felix Cuenco, Aurea, Nestor Chomico, Ricardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Eduardo, Diosdado, Melanio, Elena, Lucila, Corazon, Ernesto David, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victor, Conrado, Felipe, Herminihilda, Marivic, Antonia, Jose, Poleng, Jose, Ernesto, Susana, Ricardo, Cristina Coronel, Rosalina, Agapito, Teresa, Agustin, Potenciana, Evangelista, Eleuterio Sunga, Jesus, Herminia, Gregorio, Gregoria, Evangelista, Aurora, Jose Nuki, Manuel, Hil Domingo, Esmelinda, Malayo Pinlac, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Marvin, Agustin, Flora, Lynette, Lolita, Carlito, Abelardo, Pablo, Marlin, Martin, Dominga, Gloria, Andari, Salustiana, Apolonia, Perlita, Virginia, Fortunata, Bernabella, Pablo, Estelita Santos, Dolores Castro, Estanislao, Guadalupe Balingit, Esteban Lumanog Sr., Rosita Lumanog, Federico Martin Sr., Hading maldang kalbadwaking purgatorio, lalo retang alang makaga nakakarelo.
Please include us careening intentions po for the good health and safety of Bernadette C. Garcia, special intentions for Paulo, Daphne, and Phoenix Mendoza, for the complete healing of Rita Marupot. Hello, hello. Test. A test. Hello. Sound test. One, two.
Alakadampo. Hello.
Pakatipon tamo, kay lagyo ning ipa, apo ning anak, apo ning Espiritu Santo. Amen. Ing lugod at grasya ning ginutamong Yesu Kristo at ning Diyos pa, mantabe sanang parati kaya kayo man. At keka antimurin. Maya pabengi po kaya kayo man. Maya pabengi mo naman po. Kumusta na kayo po? Maya po. Maya po. Kaniting Aldo, bubuklat tayo. Ing mumunang Aldo na ning kaya katamong pamagsimbang bengi. At makanyan mo naman, kaniting Aldo, damdaman tayo iba't king ebanghelyo ng San Juan, Juan Bautista. Ing ginu, papakilala ni Juan Bautista. Anting metong sulong milalablab at maslag king sala. Anong nuka rin kapamila tana menam daman lang malalamatula, ding sablang talatukina. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Ganakantala pamot sisyan, ting kaya katamong kainan at pamikasan, at king mipnong kababanlog, anyawaran tamo, ing lunos at kapatawaranan ng Diyos. Itamungan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, huling mikasal akong bina, king isip amano at dapat, at nyayaliwang kakulangan, ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. ing Diyos sa mayupayang tuto pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa ng parati, ang gaking pie alang angka. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy pamig mayupaya, king tangkamo para king kekeng kaligtasan, ing amano mo mi katawan yang tao, pepahayag na itining meto nga anghel, at beyit ne ning Virhen Maria. Ikesanang maniwala king yo ing indo ning Diyos, tanggapan mi ing sao ting kayang panalangin. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiya at mag-ari kambem, king kameto nga ning banalay Espiritu Diyos, manggaman, king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Isayas. Nga naning Ginoo karing taong kayang pinili, nalumwat iligtas da kayo, inyadaptan nyo itang mayap at matulid. Panuanan ko la, retang parating mangiling, kingal doning painawa, at era gagamitan niti, kingeus tung paralan. Panuanan ko la, ring gagawang nano pamang dewakan. Nasukat sabyan, ning tawong dayuan, amekiyanib karing tawong pinili na ning Ginoo, hinganti kanini. Naburi ning Ginoo, ing samba kong kayabera, ding tawong kayang pinili. At ing Ginoo, sasabyano karetang tawong dayuan, ameging dake ning kayang balen na pinili na. Amalugod at susuyo kaya, ampon mangiling kingal doning painawa, ampon tapat king kayang kasunduan. Idalara kayo king Sion, king banal kong bundok. Dinanda kayong tula, king kanakong bale pipanalanginan, at tanggapan ko la, ring sakripisyong darawon niyo, king kanakong altar. Mayawos yang bale pipanalanginan, ing templo ko para karing sablang tao. Ing Ginong Diyos sa miyuli king kayang balen Israel, hibat king pangayugsena king marayong lugal. Penga ko nang ito kinala, ring aliwang tao, ban makyabe la karela. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat. Sablang bansa, bustan mong puryanda ka, O Diyos. Sablang bansa,
Bustan mong puryanda ka, O Diyos, puryanda ka. Sablang bansa, bustan mong puryanda ka, O Diyos. Sablang bansa, bustan mong puryanda ka, O Diyos. Puryanda ka. Bustan ng bansa, bustan mong puryanda ka, O Diyos. Sablang bansa, bustan mong puryanda ka, O Diyos. Puryanda ka. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Kaslagan mo kami king lupa mong manang. Baning hetong sikluban na balunaing kekang kaburian. Ating pagkalog mong kaligtasan. Sablang bansa, bustan mo puryanda ka, O Diyos. Sablang bansa, bustan mo puryanda ka, O Diyos. Puryanda ka. Bustan mo lang bansa tumulala at dalit masaya. Karing sablang balayan alang kamangabiran, ingkekang kayatulan. At kekalang patnubayan, sablang bansa, bustan mo puryanda ka, O Diyos. Sablang bansa, bustan mo puryanda ka, O Diyos. Puryanda ka. Kingkekang asikanda kaling pupulan. Kekatamong Diyos, yaing mikalog kanitingan. Kapanuanan na katamuning Diyos. Sana igalang det pitakutan, nukarin man. Sablang bansa, bustan mo puryanda ka, O Diyos. Sablang bansa, bustan mo puryanda ka, O Diyos. Puryanda ka. Sablang bansa, bustan mo puryanda ka, O Diyos. Sablang bansa, bustan mo puryanda ka, O Diyos. Puryanda ka. Nyo ing ari, datang nyo, ing ginuning meto yato, at itimawa na katamo.
ing ginumantabeya kaya kayo, at keka antimuri. pamamasa king maya pabalita, agpangkangwan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring Hudyo, pepadala kayong tubod kang wan, at pepatutwana na ing katutwan. King uli ning kailangan ko ing patutuning tao, nune sasabyan ko iti, ban kanita, biligtas kayo. May ngari ang sulong bilalablab at maslag iwan, at piryan yung matula kayong sinawgli, king kayang aslag. Ating pamipatutukan ako amaygit king pamipatutunang wan. At deto, ilapin ding dapat aparapat na ning ipakan ako, akan ako namang daraptan. Deti, ila ding patutukan ako, king ing ipa, yaing mitubod kanako. Ing maya pabalita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, maya pabengi, kaya kayo nga. Maya pabengi mo naman Kamusta po. na ko po? Maya po. Eko pa po danupan. Minapon na ko po. Opo. At lupa ko pa pong danupan. Minapon na ko po. Alipa. Ay ta, alipa. Atin pong metong kumpanya ing migmasusi king karelang anibersaryo. At iting kapag masusya na me, sabi, tegunan de, retang atlong mikakaluguran. At kaya be ketang programa na ning anibersaryo na nitang kumpanya, ilapid detang miyaliwang klasing performances o pamagtanghal. At dakal lang kinumbirang mga galing a tao, dakal taong kumbirado ing baludang talentado, nung kayapin king karelang pamagtanghal, siguradong ding tao, kayari palakpakan. Ating metong agrupo ka rin, anyang ya ing mag-perform, deting tao, deting manalbe, tutulang mega tagkila puso, tutulang mega tagkila kapanamdaman, dakal karing manalbe, ing tutulo ing luwada king tula, dakaling mika inspirasyon, dakaling mika pagasa, dakal ing pauli na ning pamagtanghal na ning grupong ayta, may ngarap lang pasibayo. Bakit? Uling ing grupong ayta, ing kayang pepakit at talento kwentune ning mismong biyeda, kwentune ning kasakitan at pegdalanan da, at kwentune ning tagumpera. No kayapin po, kayari dang mag-perform, dating manalbe, palakpakan, gulisakan, kay ba't tatalakad la, kabang susyo da ngara, uwian na, may nanalo na, uwian na, may nanalo la, kabang papalakpak la, ding dakal. Kay ba't biglayang migsalita ining MC nga na, wait, lights on, there is more. Wait, lights on, there is more. Pwede yan pong ulitan nita, wait, lights on, there is more. Tandaanan niya po yan. Kaniting Aldo, bubuklat tayo, at uumpisan tayo, ing mumunang simbang bengi, keniking kakatamong parokya. At kabang uumpisan tayo, ing simbang bengi, ing kakatamong pamuklata ebanghelyo, tungkol ya kang wan, Yesus lerawa ne iwan, anting metong asulong milalablab,
at maslag. Nga na pa kapamilata ng wan, antimong maslag asulu, migdalayang sala at tula, karing mekaramdam king amano na. Pangarap at pag-asa, kapamilata na ning dapat at pamibiyebiyena, inspirasyon at sikanan, king mismong presensya at pangaatsuna. Nung lalawen niya ing ebanghelyo tamong ngeni, bala mo mawari, ding talatukin ng Juan Bautista sa sabyanda, uwian na, may nanalo na. Uwian na, may nanalo na, nga na. Dapat ing ginu ngeni, atin yang sasabyan nga na. Wait, lights on, there is more. Wait, lights on, there is more. What is that more that we are waiting for? Nanuya itang amanwan tamong more, apwede tamong akit, karing tutuking bengi, anong nukarin simbata mo at damdaman tamo, karing kapag masusyan, what is that more that we are waiting for? Dating more aamanwan tamo, ilapin ding miyaliwang kwento adamdaman tamong pasibayo, maging mas konkretong patutuna ning lugod na ning Diyos kay katamo. Kwento na lang ning marakal akalam at tutugtog na kay katamo. Kwento na lang ning pamanantabe na karing balang kabilyan at pagdala ng tamo. Deti ilapin ding miyaliwang kwento na ning plano makapanenaya kay katamo at king mismong pangaatsuna ning Diyos busal tamo. At nano na ring kwentong areni, ilapin la detang kwento da ring pipunpuna ng Kristo, retang mga rakalalagyo, ing kwentong penibata ng Kristo, maralas kwento niya mo naman ning mismong pamilya tamo. Ing kwento anong nukarin tahimik ng Depatan San Jose, ing kayapan at pamanupad, king kayang paninap. Ing makapagmula ng pamipasyag na ning plano na ning Diyos kang Maria at Zacarias. Ing kapamintwa ng Maria at ing mismong dalit ng Zacarias. Ilapin din ni retang kwento na ning pangatupad na ring tagimpa ng Simeon. At ing pekataluktok na, nitang kwento na nitang more that we are waiting for, iyapin ing kaganapan at ing mismong panyatang na, pangabayit na, ning ginutamong Heso Kristo busal tamo. Ilapin la, deta, retang more that we are waiting for as we open and as we start our Simbang Gabi 2024. O reni ding dakal akatutwan, apanenayan tamo ang magpatutu, at munye kasiguraduan kay katamo, kwento na lang ning alang kapupusan agrasya ning Diyos kay katamo. Do you want more? Bisa ko pa pong more? What is that more that we are waiting for this Simbang Gabi and this Christmas? Baka ngayong Pasko, magpapasko kang sinagot ng jowa mo. Baka magpapasko kang pasado at lisensyado sa kursong kinuha mo. Baka magpapasko kang kumpleto ang pamilya. Baka magpapaskong mayroong pera, mayroong hotdog at manok na magnolia. Baka magpapaskong masaya dahil nagkasundo na sila tito, tita, mama, papa, lolo at lola. Baka magpapasko kang tanggap na sa trabaho at mayroong bonus pa. Baka magpapaskong, wow, finally, magkaka-baby na sila. Baka magpapaskong mas malakas at mas gumaling ka na.
Baka magpapaskong mayroong iPhone 16 Pro Max fully paid. Baka magpapaskong answered prayers ang lahat. What are you waiting for? What is that more that you are waiting for? Let this be our mantra, our opening salvo this evening. Wait, lights on, there is more. Ulitan niya po. Wait, lights on, there is more. Misan pa, wait, lights on, there is more. There is always more to Jesus. Just be there. Just wait. Stand still. There is always more. Do not worry because there is more in your present situation. There is more in your pain. There is more in your brokenness. There is more in your sorrow. There is more in your disappointments. There is more in your hopelessness. There is more in your struggles. There is more in your silent battles. And that more in your experiences is no other than Jesus. Jesus is that more that we are waiting for. Tana sana papatdan ding suluning kay katamong kapanayan. Uling siguradong atin makapanenayang kalam. King Diyos, adaratang at kay katamong panenayan. Stand still, keep waiting. Put your lights on and burning because there is more in the coming of Jesus, our Savior. Wait, lights on. There is always more. Amen. Talakad tamo po. Adwan tamo king mayupayang Diyos, ing maging tapat tamo king kasalpantayanan, at manatili king aslag ning kayang lupa. At nga tamong manalangin, Gino, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Gino, sopan mo keng patuto, king kekang amano. Para ka rin pamuntok ning Santa Iglesia, mi kakaragdagan lasan ng kalam, papagbanal, karing tawong mi pagkatiwala karela, ipanalangin taking Gino. Gino, sopan mo keng patuto, king kekang amano. Para king kekatang bansa, sana maging uliran niya at talimbawa, keti king aslagan, king pamibiyebye, kayagong king Diyos, banketa apan sindet, ayapusan, ding bansang makapadur kaya, ipanalangin taking Gino. Gino, saupan mo keng patuto, king kekang amano. Para ka ring malugod king amano ning Diyos, mi pagkaluban lasan ng sikanan patuto king Diyos, akarelang sa salpantayanan, ipanalangin taking Gino. Gino, saupan mo keng patuto, king kekang amano. Para kay katangan, matampa at mitmong tula tasan ng makapagsadya, para king panyatang ng pasibayong Jesus, ipanalangin taking Gino. Gino, saupan mo keng patuto, king kekang amano. Ipa, dirinan mo keng kapanayan king pamipasikan lup, king pinili mong balay. Tingiran mo sana at pakiramdaman, iting pagamuwa mo mikeka. Itiyadwan mi kapamilata ng Kristo, ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kayo at kanakong daon matanggap la, harapaning Diyos ipang mayupayang tuturo. Tanggapan saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuriti kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katayang kasaplala ting mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming migla lang, mananuna sanang ing upaya ning kekang Espiritu. Pepa banal kang Mariang Indu ning kekang anak, papagbanalana la, reting ayin ayayang pangmi, babo ning kekang altar. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginu manatili ake kayo, At kaya ka ante iyat mo tayo ring pusuyo. makayat nano King Ginoo. Pasalamatan tayo ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati. Numan ka rin o ipa, Diyos king alang angka at lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang mekisaut ke kami ang timong tao, ti parana itang minuna, at biklat kanita pang minuna, at biklat ne para ke kami, ing dalan pa turo king kaligtasan. Ngening palayan miya itang aldo po tang ikristo ang ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging ke kamiya sana itang kaligtasan na pengakuna, ang ngeni panenayan mi, king mitnong kasalpantayanan. Uli nita, kambening sablang koro ding anghel karin banwa, daralit mi kekang ligaya, layong makyabe lang tok ng babye kapurian keka, at ngamingan ngening masayang kakanta. Banalming ipa, karapat dapat nakang puryan ning meto yato. Uling king kapamilatan ning kekang anak ni Yesu Kristong ginumi, at king kayupayanan ning Espiritu Santo, tininan mong biye at kabanalan ing sabla. Alakang tok ng mamawos king kekang balayan, ban manibat king kayaslag na ning aldo ang gana king kayalbug na, ing dalise daon miyang pangya, bilang kapanyang ban king lagyo mo.
Ipa, pagamwa mumi, ing pabanalan mo lo king espiritu mo reting ay na daralamit darawon keka. Ban kanita maging katawan ng pondaya na ning kekang anak Yesu Kristo ginumi. A minutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ne, at binyene karingkeyang disiplo sat ngana. Tanggapan yeti ikongan at kananye, itiya ing katawan ko, ami daon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pepa salamata na ka at pinuri. Binyen ing kalis karingkeyang disiplo sat ngana. Tanggapan yeti ikongan at minungko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang anggang tipan. Mibubu para ke kayot para karing sablang tao. Keta mipatawaran laring kasalanan. Dabdan yiti anting kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ni kasalpantayana, Ipa, gaganakan mi ing kamatayan ning kekang anak kami nga buske kami. Ing kayang maligayang pamanyubling medye, ating pamaytas na banwa. Kabang panayan mi ing panyatang ng pasibay. Inya darawon mi keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal na sakrifisyo. Balikdan me ing yayayin ning kekang Santa Iglesia, at lawen me ing midawon king sarili na, pauli na ning kamataya na ikwa na kaming sinutkeka. Pagkalam mo, king ikaming misulu-sulu, king katawan at daya, mikatmuan kami king espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong nga alang-anggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna, kambe ng Maria Kapilanman Virhen na Induning Diyos. Kambe ng San Jose kayang pakamalan na esposo. Kambe ding nuan mong apostol, lalong-lalo na Santiago. Kambe ng San Juan Bautista at ding sablang banal. Pauli ning pamamilatan damanalig kaming mirinan kasopa na lang patana, king arapan mo. Ipa, itisanang ayin ning pangasut mikeka. Mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilo gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ing kekang banala kapulungan. Akasalukuyan maglakbe ketiking yato. Kambening talasuyo mo Francisco ing papa mi. Florentina ing arsobispo mi. Pasyana ing arsobispo emerito mi. Ding sablang obispo, pari at diakono. Ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipa, pakiramdaman mong mitnong pakalulu ing panalangin na niting familyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaw. Ganakan me ing anak mong Marilu, ay nutos mong mako na ketiking yato. At ding sablang me yangu na biye, at ding sabla keka me matulat me mun na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alang kapupusan. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na,
pagkalubmuking yato, ing sablang bage, maya. King kapamilatan ng Kristo kampena at keya, ipang mayupayang tutuka kumning panala Espiritu, pupurian dakat parangalan, magaman kingalang angga. Anting meto nga pamilya, mausta mo ngeni king ipata mong at subanwa, king mipnong tula at kapanayan. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopa ni kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan. At miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. O Diyos, sa ipami, ing kinuming Yesu Kristo, sinabi na karingkayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan ya ing babye ko kay kayo. Emo sana babaligdan din kay kaming kainan at pamikasala, no nelawen mo ing kay kaming kayapan, ing kabanalan din kay kang Santa Iglesia. Pamayapan met bilugan agpangking kaburyan, ikang mabibiyat mag-ari, maggaman, king alang angka. Amen. Ing kapayapaning kinumantabe sanang parati, kay kayuman. At kay ka antimurin. Anting metong pamilya, king masayang paralan, ipakita mo ngeni, ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayuman.
ing kordero ning Diyos, ing milalakoking kasalanan ning yato, mabalat tamoy tamong mayawos ng gapkeya, king panalakom yun nyo. Ginoo, kung matampang tanggap ke ko, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, isadsad na katangan sana, ang gaking pie alang angka. Amen.
Purita lamo pong pasalamatan, din kay katamong offeror, ang popang offeror ngeni. Ilapit po di BFC, Betis Fiesta Committee 2023. Apani muna ng Arnel Coronel at ding CWL, ang popong apostolado ning panalangin. Bukas, alas 4 ning abak, atintamo pa pong bisa, detang nga pa may kasid bangening bengi, bukas sabak atintamo pong bisa, alas 4 ning abak. At din pong kay katamong offerors, bukas bengi, December 16, 7:30 p.m., ilapin ding Legion of Mary, Komi ang pong media group. In pong makaparikil alamak a idawon bukas, abiyas. Agyang aliwa po ikayo, ing maka-assign ang mag-offer ang pong midawon lamak, nung atin pong bisang midawon kaya kayo, makyabe king pamidawon lamak, in pong pwede tamong idawon bukas, abiyas. Oreta mo po. Dakalas salamat po. Talakan tamo po. Manalangin tamo. Oy pamingmig lang, manano na sanang deting sakramentong tinggap ni, ipabalda ke kami ing kekang kapatawaran at lugod. Ike sanang parangal king induning kekang anak, miligtas kami kapamilataning kayang panyatang busal mi, anting tao, uling ginuya, manggaman, king alang angka. Amen. Let this be our mantra and opening salvo this evening. Wait, lights on. There is more. Pwede yan pong ulitan? Wait, lights on. There is more. Do not forget, whatever circumstances you are into, there is always more. And that more is Jesus. Kaya kayungan po sa blang tinagon at mekisan metong kaniting kapag masusyan, dakala salamat po kaya kayungan. Ing kinumanatili ya kaya kayo, At keka, antim at bendisyonan na kayo sana tingatan, ang tabayanan at pakamanan ng lubos mayupayang Diyos, singip pa, ing anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umeta ng parati, king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.